perempuan rawe belong, nggak takut bunyi pelor melayang. Kompeni hidungnya pada bolong, ditempeleng palenya jadi peang. Kalau pitung lagi uring-uringan, jangan ngomong sembarangan. Nggak pakai golok, nggak pakai tangan, ditiup lo nyelip di pendaringan. Tuan tane hatinya penasaran, kang pukulnya dihajar abis-abisan. Hah, lo cobain deh pukulan beksi ya? Ya, mampus lo. Jangan coba-coba lawan si pitung, kalau mare nggak kepalang tanggung. Bang Pitung kerjanya sering